Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in that situation. Nako phela sengihlangabezana nenkinga enkulu kakhulu ngiphatha unumber 2 at the bundu singanayo nethishu emotweni. Lucky enough besithenga KFC for ukudla ngathi yazi nathi ngithathele paper bag yakhona ngishukashuka ngizisize ngayo. Futhi isebenza kahle kakhulu ke le paper la KFC na ngiyayirecommenda guys idlula double ply yaseWoolworths. Fast bese sengiqedile ukulishuka lapha ngathi yazi nathi ngijike khona ngiyobhadala umasipalati. Avele ngithole neline engekho ngaqeda fast ngasho sengibuye. Ezindaweni ezisona phela kufuneka ukuthi logo wena ubhadala isikhathi uzazwa ngenyoka ngena ngembobo rozuqama kotirana ningamangali manizwa ivoice yami njani ngathi angina energy or something inkinga guys ngiphethwe iflu mara ukuthi ngiphethwe iflu akusho ukuthi kumele ngincishe ivlog lo futhi manje seyingcono first 2 days bengicabanga ukuthi ngiyafa bese sengiworried ukuthi mara umshana nepitbull nenkukhu zakamagogozi usala nobani hawu phela nako ke guys masahamba lapha emaplazini cruising nicely awu nawo abafana bama-bicycle angitshela ukuthi abafana balana kagogwama mhlambe bashayile around hawu sengiyabrika lapha ngiyabahrunta bafana sikhiphana nenzani la ni Cape Town bengine Cape Town ngibuya lokishini namanga madoda ngala mabhaskili kuphi lokishini lokishini 2 mayiniphume njani kuza ngapha sesolid serious madoda ngihlala la namaze bulunga bathu uJopi mara ukuthi udonora njani la mayibhaskili yakho semoshekile Abo-Gauta BMX basibangela inkinga shem labafana bare almost over 50 km abaphathanga manzi abaphathanga next lapho indlala bayenzana umzali isikhathi leso wazi ukuthi umntwana hayo lapha ekhoneni kabozibani banyani uyadlala kanti umntwana ulegdene emaplazini laba vele ngibatshelile ukuthi ngiyobaveza ku-vlog ivlog yiyo bahlahe bazalini babo bangabe vele basengakazihlahanga abasenkingeni abazali mabayibona le vlog vele babafaka induku sterek imagine kube bathi yizigebengu nje sesihlangana nabo eplazini elingaka sisibamuka lamabhayisikili or sibayenze something ebhele bazali enabantwana abanamabhayisikili ngibawantu baphose ilihle li-strong yazi abantwana ba-inspire izinto eziningi abazibona ku-social media so nabo bafila ngathi bangaziyenza ningamangali guys sisigibele iveni lana le ndlela esihamba kiyo vele ifuna ngathi ungahamba nge-GD6 hale moto ebesihamba ngayo bengikilunge mayinyalazi kena musibhantam la kamalumama malifuna leba yi-Audi RS3 sports car malifuna leba yi-GD6 yazi into esiyenza lana it was unplanned kanjani bisizihlalele elokishini savele sathi yazini hayi man asihambeni emaplazini soshaya umoya sasho saye-top sayothenga 2-3 nyana yama-energy drink sathenga nenyama yokoswa sagibela indlela amapedi bewaqinisa impela mawathi munakivene phela ngepholo lakashingwenya bengeke sifike la ayile bhantam kamalumama seyiqala ukungithusa maye ngathi nobrepthanyana phakathi size masahamba lapha endleleni sabona amanye ama-views ablind sathi yazini asihlikeni fast soshaya sightseeing sibuke ukuthi kunjani ngala nature is so beautiful and refreshing uvele ukhohlwe yizo zonke izinkinga zikuphethe emhlabeni bheka njena lana ukuthi kunhle njani it's so refreshing and nice kahle kumele size lana sizocampa makushingwenya igwala guys bheka usaba ukusondela eduze ukuthi abone kahle basho yena he's afraid of heights yabona ukukhulela esikomplus ukuthi kubhayizisana kanjani indoda engaki saba ama-heights imagine ngakho phezu kwendlu sekunentonyana ehamba kusaba nokugibela uyohlola ngoba wena uthi usaba ama-heights ayi yazini mara sayuthina ngitsho nikhulele ngesikomplus seniyabona ladies mantombazane ukuthi maniqoma kumele niqoma amadoda akhulele emaplazini indoda ngempela indoda enesibindi phela thina sikhulelelana emaplazini ke besilusa kule hlathi leli niyabona le nzansi besithatha inkomo ekusensizise khona enrambama sikhambe sezithatha noho uma kwaqala into umqiniso kangaka hayi mara uchibana ubuhlungu khuluma phela uma kwaqala into besekela kangala fast bese sesiqedile lapha ku-sightseeing nibabonile bebaphuza amanzi bayenzani ayisinormal mama esibuye bakhohlisa lapha nabo bayenza kanti hayi mina ngifuna ubafaka kuvlog fast bese sesifikile lapha ku-secret location yethu hayi namuhla vele sidecide ukuthi yazini sizozidishela lana sinyama relax kube mnandi sometimes it's very important man ukuthi khe siphumeni elokishini sihambeni nje sisamoya lana kuthule khona kushaya umoya so-relaxa mani siphumule izinto zaselokishini yazi elokishini kunezindaba eziningi too much njengoba nisibona nje sihlala nentabeni sithi sifuna ukuyaleda mini
cause ikara isakhona ungidlula la mara sibonile ukuthi angeke sifike lapha sofike ilanga selishonile savele sabona ukuthi yazi ngcono sijike nje sozirelaxela lapha sosinyama siziqabulele mara if bekusehlobo besizofika lapha cause lana it was around 3 and ranayazi ukuthi ehlobo ilanga lishona late ubusika bungibhora ngaloku-ke cause usathi u-enjoy ilanga jikijiki seke abantu usathi ubaleka amakhaza jikijiki sekusebusuku ayi yazini abusala kuphela lo busika fast bese sesiqedile nge-hiking yethu lapha sizohlala phansi sirelax vele masifika lapha sithola umalumami mdala aqedile ukubasa umlilo sekabekile nenyama sebasijoyinile nangapha ngeleni cruise yo guys akase nga-enjoy emaplazini njengelanga lanamuhla buka ukuthi sijhile kamnandi kanjani like umoya it's so refreshing simajida sirelaxile siwosa inyama siyaphuza nje ikhempu leni izihlalele uphinde ungibone phaphu ungibulale mina sengi-adventurous angisancengi nala maphaphu wena namasofa nomgodi masihlala phasi ayasikhuthuza ngiyadlala manje niyamazi-ke ushingwenya ukuthi mazize kudleni akazibambezeli ungamncisha yonke into mara ungamncishi ukudla mara ngimsoli ishingwenya ingwenya yi-crocodile and then yazi ukuthi ingwenya iyadla inyama futhi bamtshela ukuthi le nyama lena yikura zangikhazwisise kakhulu lana guys kumnandi kakhulu nedami likhona uma ngabe uzizwa ngathi uhalele ukurefresh uyangena lana ududaduda and ukhumbule advantage yokududa ku-natural dam ukuthi uphuma nesikhwakhwalala le nto leyo ukuthi abafana abazodlala ngayo yovele iphele yabona uma uhamba nomalumama emaplazini kumele wazi ukuthi uzohamba mfana sekangitshela ukuthi kunenye waterfall akase khe sifike kiyo manje ufuna ngikhombisa yona ayi ngoba nami ngithanda izinto lapha sengiyamlandelela niyambona ubhizi ukhomba phasi ikudi idlule la safari guy angeke ngithi fast sigcine sesifikile kule waterfall cause hayi khona sambile la yerre but yona le ngiyihalela mfana it's the longest one yabo kube bekungasilelanga la sebusike lishona masinya bese uyehlela leni enzansi mfana khe ngingene phakathi kwe waterfall ingihashe from la nenhloko nami ngigeze isikhwakhwalala mhlambe ngathi ngiyobheja ilotho lapha ngivuka and umuntu ukudala agcina ukubheja ilotho yes sikumele khe ngoyibheja mara before ngoyibheja kumele sifike ngo5 ekseni size kule waterfall lena sinomalumama angeke le ngiyayibo ukuthi inezinhlanhla akekho umuntu okwafika lapha I doubt mfana mhlambe bafika ngaleza nkade 19 angazi bani like 1876 so leyo uyayibona ukuthi pure and fresh ilinde ned umuntu ezomnikeza izinhlanhla kuphela ngibona abanye bagezana lapha kwenye waterfall isona enhle angazi ukuthi waterfall or yini lapha or bayabhabhadisana bese kunomunye umlungu uyageza amasende ngale phezulu nje babhabhadise ngamasende le flu ifuna ukungibulala guys bazali neza ngixolela yazini nge-strong language ngiyazi nibukela nabeshana ama-vlog mara ne asikisini ayi fast bese sesibuyile ngale kule waterfall into engidinwe yona ngize ngiwomele namanzi ngikhumule neskipe enhle ayi lana vele ilanga bese selishona sesicabanga nokuhamba enhle kube besazi ukuthi kumnandi kangaka lana kube size namatende sazokhempa kahle mara yazi indaba ye-camp next month June kumele sibuye lana sizokhempa kahle ningakhohlwa phela ukuthi when you use the link and a promo code on my bio you'll get free 50 rand voucher nama spins ayi 25